Srdačan pozdrav, dragi gledatelji! Ovo je nova epizoda emisije Shift, Automoto magazin. U današnjoj epizodi idemo do Dubrovnika, ali prije toga da vidimo kako je bilo na prvom ovosezonskom reliju. 5. po redu Kumrovec otvorio je sezonu i prema prijavama je bio najjači do sada. Četvrtog i 5. ožujka ove godine u Kumrovcu je organiziran 5. reli Kumrovec. Micanje datuma održavanja relija za više od mjesec dana od prošlogodišnjeg izdanja dobar je korak organizatora koji se još poklopio sa odličnim vremenom. Tako da je Kumrovečki reli bila odlična test utrka za mnoge posade iz regije. Sa nama je Rok Turk. Evo Rok, 5. reli Kumrovec prošao je. Kako je bilo danas? Sklisko nije bilo? Kakva je konkurencija bila? Pa ne znam, mislim bilo je super. Očekivali smo nakon jučernjeg popisa da bit će sklisko, ali super. Mislim, ujutro smo malo pogrešili sa setupom jer smo došli tu zbog testa. Onda kasnije smo napravili nekakve bolje stvari na setupu i onda iskazao se za bolje. Mogli smo ići stvarno na puno. Sad zadnja dva brzinca jako smo riskirali i forsirali da vidimo koliko možemo na takvim uvjetima napraviti vrijeme. I bilo je super, šta da kažem, super organizacija, dosta ljudi, mislim, potpuna prava utrka sa super atmosferom. Sa nama su posada Prodan Draženović. Evo dečki, u Kumrovcu niste prvi puta. Ja da vidimo kako je vama to danas prošlo. Da, nismo prvi puta, evo tu smo, ali prvi puta nakon 2012. i teškog izdjetenja koje smo imali tu gore na skoku. Dojmovi su dobri, evo nakon 4-5 mjeseci smo opet u auto, duga zima, ne, i rekli smo imamo Kumrovec testirati, naš program se bazira za nešto drugo, a ne za prvenstvo Hrvatske. Danas smo išli dobro, ali nemamo vremena, nemam pojma. Zastala štoperica negdje, nemam pojma, ali dobro smo jurili, zadovoljni smo vožnjama, ali nisam zadovoljan rezultatom. Imali smo jedan kiks u prvom brzincu gdje smo napravili jedan krug previše, više nego što je trebalo i tu smo izgubili 3-4 minute, ne znam ja koliko je to automatski rezultatski bilo gotovo za nas. Išli smo vozi dalje za sebe još htjela da se zagrijat. Kažem, vožnjama zadovoljan, ali vremenima ne. Boro Mateša, 5. Kumrovec reli. Kako je danas prošlo, Boro? Danas je prošlo malo sklisko, malo više blata i svega ostaloga. Nema guma za takvu vrstu relija. Znači išli smo na slikovima, dosta sam se sklizalo, pa smo onda na kraju da se ne razbijem, usporio sam i da završim, bitno mi je da završim reli. Evo, primijetili smo danas i dosta velik broj posada će i završiti, isto kao i vi, znači da li je kalkulacija bila, kako će rezultat na kraju biti, kakvi su eventualni neki planovi za buduće prvenstvo Hrvatske? Pa rezultat kakav će biti, danas je rezultat, ne znam, mislim da smo negdje 4. u klasi u prvenstvu Hrvatske i to je to u budućnosti, ćemo vidjeti koliko bude para, toliko će biti muzike, nadam se ove godine. Od 75 posada koliko ih je bilo prijavljeno za 5. Kumrovečki reli, na prvom brzincu u subotu startalo ih je 68. Rekordan broj posada do sada pratila je brojna publika u stazu. Posebnost kumrovečkih brzinaca leži u uskoj stazi s mnoštvom vezanih zavoja i prijevoja. Vožnju uskom cestom dodatno je komplicirala velika količina šljunka i zemlje koja se je nalazila na stazi, a koju izbace vozila kada sjeku zavoje zbog ulaska u idealne putanje, takozvano haklanje zavoja. Pobjedu odnijela hrvatska posada Kristijan Hidek i Ištvan Kerek iz autokluba Delta Sport u Mitsubishi Lanceru Evolution 9, dok je drugo plasirana mađarska posada Antal Kovač i Gergo Ištović u Ford Fiesti R5.
Treće mjesto je osvojila hrvatska posada Daniel Šaškin i Saša Bitterman u Mitsubishi Lancer Evolution 10. Peti kumrovečki reli završilo je čak 59 posada, što i nije uobičajeno u ovoj disciplini, te svakako razlog za zadovoljstvo organizatora i posada, što nije bilo većih iznijetanja i tehničkih kvarova. Sa nama je Branko Jemilić. Branko, evo danas peti reli Kumrovec. Kako je bilo? Bilo je sklisko, svi kažu da je bilo sklisko. Evo vidimo iza je malo staklo nešto, pa počete nam reći kako je danas vama prošlo. Pa evo, pa bili su uvjeti dosta komplicirani, baš kako si rekao, bilo je sklisko radi te kiše, blata, padalo je dosta ovih zadnjih dana i onda je bilo sve prekriveno blatom, ali ovo staklo je razbijeno, nije produkt tog sklizanja, nego nismo zahvaćili zakačke na haubi kako treba i nakon 200 metara od starta nam se hauba otvorila, nažalost razbili smo šajbu. Ali očito se to trebalo dogoditi jer cijeli dan imamo pehove, a kad se ta hauba otvorila sve nam je krenulo kako treba. Zadnji brzinac smo otvorili za gušt, baš smo se naguštili, dobro smo vrijeme zato napravili i to je to. U poredku smo negdje dole, ja nisam cijeli dan poredak ni gledao, jer bilo je problema cijeli dan, tako da to je to. Zagorska posada, Šamec, Šams, dečki, domaći teren, Kumrovec, dobro poznate staze, pa evo danas čuli smo auto nije radio, pa zadnji ispit čak niste ni vozili brzinac, kak je prošlo? Gle, prvi brzinac je bilo baš super, čak jedno 80% je bilo bez greške. Imali smo čak jedno izljetanje, baš je bilo jako blizu. I super, gledaj, završimo, pred kraj počelo trokirati i završimo, pogledamo vrijeme, nemamo vjerovati, vrijeme super, rekao ok, dobro, sumnjamo na neki kvar, regulator pritiska goriva, dođemo u servis, to nabavimo iz Zaboka, donesemo, drugi brzinac nismo stigli montirati, pa je trokiral cijeli krug, treći brzinac još gore i četvrti brzinac je stalo. Prema kalendaru, sljedeća utrka u hrvatskom prvenstvu na rasporedu je početkom svibnja na jubilarnom 25. izdanju Opatijskog relija. Predstavljamo vam još jednog vozača Trogirskog kluba, Ivan Bilić. Ja sam Ivan Bilić, dolazim iz Trogira, nastupam za Autoklub Trogir.
Moji prvi početci su bili uz moga prijatelja kojega sam u početku pratio, Nikolu Rožića. Znači, to je bilo neke 2009. godine, ako se dobro sjećam. I krenuo sam, znači, sa disciplinom OSV-om. Znači, tu sam malo krenuo. On me malo podučio, rekao mi je kako treba, šta treba paziti, odvoziti, kako između čunjeva treba držati neku konstantu i poslije toga sam lagano krenuo postepeno u druge discipline, kao što je bio kronometar i autoslalom. I također tu još jedan kolega iz kluba, Tino Barada, me uputio u autocross, u jednu od meni iskreno najljepših disciplina, koja mi se stvarno me oduševila, mada nisam nešto vozio puno utrka tamo, nego samo 2-3, ako ne sjećam se točno. Ali, ne znam, jedan od najljepših momenata mi je bio kad sam vozio autocross. Poslije toga sam se okušao sam se u brskim utrkama. Tu u početku nisam imao svoj auto, pa mi je također Nikola Rožić, kolega iz kluba, posudio svoje. I tako sam lagano, stvari preko njega zavolio taj sport. I ništa, kad sam uspio malo financijski sve izgurati, kupio sam svoje prvo auto, Škodu Feliciju od grupe A, što vozim i dan danas. S njom sam odvozio jednu i po sezonu brzkih utrka, zato sam je kupio u pola sezone. I šta znam, jedna od najljepših staza što me se dojmila je bio Buzet, i što se tiče same staze i najviše gledatelja. Kao je to tamo euforija i kako oni to doživljavaju na neki svoj način kao ne znam, neka velika nogometna utakmica, to je njima tamo. Najljepši trenutak, najveći osjećaj koji sam mogao doživjeti na utrci, to je bilo sami završetak Buzeta. Znači, završile su 2 utrke, krećemo lagano u povorci, se spuštamo, euforija ljudi, paljenje bengalki, navijanje, pozdravljanje svih, zaustavljanje, čestitanje, na Zavoju Muščici, predivno, 1000 ljudi, svi nahrle tu, svi slave, kao da se nešto, ne znam, desilo. Ovim putem sad želim pozdraviti sve svoje prijatelje iz kluba, moje roditelje koji me podržavaju u tome i najviše svoju curu koja mi, što se tiče toga, daje mi otvorene ruke da mogu raditi što hoću. Dečki iz Dalmacije koji se natječu u utrkama ubrzanja imaju stvarno dobre projekte. Jedan od njih je Opel Kadett kojeg radi Franjo Havlović. Da vidimo o čemu se tu radi. Ja sam Franjo Havlović i bavim se street race.
street raceom sam se počeo baviti 2011. godine. Tada sam prvu trku vozio u Mostaru, sasvim slučajno došli gledat i zašto ne probat auto. Tad se radilo od Astri F, isto kao i ovoj, sa 150 konja, vozio sam klasu 15 i tako je to krenula neka ljubav prema ovome sportu. Odmah iduće godine je došla ova Astra, tada sa 2.0 turbo motorom i 200 konja. Vozio sam klasu 14 i nakon neke dobre sezone, to jest prošle sezone, sam odlučio ajmo sad to sve raskopat, složiti jedno pravo ozbiljno natjecateljsko auto i na kraju smo dobili u Šustini ovu sadašnju ovu Astru. Radi se o Opel Astra F GSI iz 93. godine sa komplet preradama. Motor je 2.0 turbo, komplet kovan, custom ispušna, custom usisna, struja je Vipek, turbo je GT35 i prošle godine sam vozio klasu 12 sa najboljim vremenom 11.4 ovog automobila. Za ovu godinu spremam nešto još više konja, više snage, prebacit ću gorivo će biti etanol i iće nitro sustav od nekakvih 100 konja nitra za ovu godinu i u Šustini se nadam da će to biti dovoljno za voz brzo i nisko 11. Od aktivnijih rezultata to je sve krenulo od ove godine sa ovim brzim autom, znači auto trenutno vozi, a sigurno u top 10 na području ex-Jugoslavije. Ove godine gdje sam se god pojavio uzeli smo pehar. Stavili smo komplet pogon 4x4 i Getriba je 6 brzina, također od kalibre turbo, diferencijal je serijski od kalibre turbo i komplet pogon je prepravljen da drži ovoliku snagu, što u Šustini sad ovi automobil ima nekih 500 plus konja. I znači kad sam odlučio ovo raditi, ništa ne bi bilo ovako ko šta je i najzaslužniji što je ovakav automobil je brz Maren Bulić koji mi je svojim savjetima i svojim iskustvom pomogao da složimo ovako brz automobil. Konačno smo u Dubrovniku. Tu nas je dočekala legenda hrvatskog automobilizma Dubravko Čikor. Da vidimo što nam je on ispričao. Ja sam Dubravko Čikor, inače sam u Dubrovniku 63. godine
do dana danas, a mislim da ću do kraja života. Inače sam rođen u Novoj Gradiški u Slavoniji. Bavim se autosportom od 74. godine, znači 42. godina sam u autosportu. Još uvijek nisam aktivni vozač, ali sam aktivan u klubu, momentalno predsjednik kluba, prije toga tajnik kluba. 1993. godine sam kupio Suzuki grupe A u Sloveniji, s kojim sam nastupao na prvenstvu Hrvatske na krugu i na brdu i imao sve pobjede. 1994. je došao Golf grupe A od Angelinija, s njim sam također ostvario sva prva mjesta. 1995. uz Golfa je došla i Sierra Cosworth, jer morao sam nabaviti auto na sve sezone jer je Golf bio crkvo. Tako da, pošto sam imao ugovor sa INOM, morao sam nastupiti na svim utrkama i tad sam bio i na krugu i na brdu prvak i u Cezu na kružnim utrkama. I osvojio zlatnu kacigu prvu na brdskim utrkama. '96. sam nabavio Ford Coswortha grupe N, s njim sam također na krugu i na brdu bio prvak Hrvatske. 1997. sam počeo nastupati, u stvari već 1995. pa 1996. 1997. sam nastupao uz ovo sve i u kupovima Kup Felicia i Kup, jedne godine sam vozio Kup Clio Kup. U Kup Feliciju sam 1997. znači pobjednik, ukupni pobjednik sam ostvario sam pobjedu, dobio za nagradu Škodu Octaviju. To je po meni inače bio najjači kup ikad održan u Hrvatskoj, a meni se čini i dalje jer je bilo po 30 automobila i sve vrhunski vozači. 98-9 sam poneku utrku vozio za prvenstvo Hrvatske, ja sam od 99. krenuo sa Nikom Pulićem na prvenstvo Europe. 3 godine sam uz Nika odvozio 19 utrka prvenstva Europe, znači u cijeloj Europi. Moram napomenuti da sam jedne godine vozio na Grobniku 4 automobila u jednom danu. Znači Clio Kup, Felicia Kup, Golf grupe A i Ford Sierra Cosworth za CEZ prvenstvo. Znači 4 utrke u jednom danu. Ja mislim da to nijedan vozač nije dosta odvozio. Do 98. sam ostvario 9 prvenstva države, 5 na brdu, 4 na krugu i falila mi jedna zlatna kaciga, jedna utrka na krugu da osvojim zlatnu kacigu, znači 5 pobjeda na kružnim utrkama i odlučio sam 2008. godine voziti kružne trke prvenstva Hrvatska sa Ford Focusom i to mi se ostvarilo i tad je došla druga zlatna kaciga na kružnim utrkama. Stvari, prva je bila na brdu, ova na krugu i to mi je bilo znači 10 titula prvaka Hrvatske. 2008. godine sam se prestao uz zadnju utrku, znači oprostio sam se od trka i postao sam predsjednik autokluba Dubrovnik Racing. A evo ovom prilikom bi morao napomenuti i zahvaliti se mome Pašu koji je bio prije mene predsjednik autokluba, inače pokojnom Željku Đuratoviću koji je isto doprinio rezultatima autokluba. Moram se zahvaliti gradu Dubrovniku, Dubrovačkom savezu sportova, mojim sponzorima Bavaria Beeru, prije Segafredu, INI, to su jedni od jačih, i svim vozačima diljem i bivše Jugoslavije i sadašnje Hrvatske. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada nas pratite u reprizama i na našem Vimeo kanalu. Do gledanja!